Ada orang menawar kambing ti umanya aja kok kambing gua kada dijual kayak nah aja gesan Idul Adha hanya berjualan kambing kurban. Ya nasib kune, aduh hai, tiap kali gue masak hingga padahal kan abahnya nih kamasinan masakan. Nek ujar abah lawan mamati nih ada orang berdatang jar hendak lawan abah nih Iya, aku ini sudah tua, sudah kada berguna lagi. Dasar aja diheragu kada dibuang kah, diandak kapan ti jombo kata sarah aja, oh pasrah aja udah. Oh iyalah, ada nang nyambungnya ini ti pandir sarumahan. Ya Allah ya Robbi. apa jar pian kak hendak makan apa batil kah? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.